Nažalost, umjesto veselja i proslava, cijela Srbija se nosi sa bolom zbog gubitka ovog malog anđela. U Boru je danas tuga na vrhuncu, jer bi dvogodišnja devojčica koja je ubijena proslavila svoj 3. rođendan. Nažalost, umjesto veselja i proslava, cijela Srbija se nosi sa bolom zbog gubitka ovog malog anđela. Devojčica je nestala kada je imala nepune 2 godine, a njeno misteriozno nestajanje izazvalo je lavinu reakcija i tragično djelovanje širom zemlje. Svi su se nadali da će devojčicu pronaći, ali umjesto toga dogodila se tragedija koja je potresla mnoge. Na društvenim mrežama otac Miloš Ilić ostavio je srceparajuću poruku ispod prošlogodišnjeg obeležavanja njenog rođendana. Njegove reči, ispunjene tugom i boli, govore o dubokom gubitku koji je pretrpeo. Najmilija naša malena, danas smo trebali da duvamo svećicu za tvoj 2. rođendan. Ljubavi naša, to nam ne dadoše neki zli monstrumi, napisao Miloš, dodajući da će zli učinioci morati da odgovaraju pred Bogom. Uz potresne reči, tada se oglasila i Dankina majka. Ljubavi naša, danas si trebala da duvaš svoju 2. svećicu. Nisu nam dali da budemo srećni, dok ima nas, bit će i tebe. Volimo te najviše, tvoj bata Laza, tata i mama. Danka je nesla 26. marta prošle godine, dok je bila na porodičnom imanju na Banjskom polju, u trenutku kada je njena majka Ivana davala vodu i posvetila se svom starijem sinu. Mala Danka je nestala pod misterioznim okolnostima. Njeno tijelo još uvijek nije pronađeno, a sumnja se da su za njen nestanak odgovorni radnici Borskog vodovoda, Dejan Dragijević i Srđan Janković. Prema navodima, oni su navodno udarili devojčicu, ugušili je i potom odvezli na deponiju, čije mjesto nije poznato.